Meghalaya Sol Thurpak West Karbi Anglong Arlo Towar nang kasalam. Karbi Anglong Autonomous Council tum Prabjin pen kahumri damjia phan ahoy ke dwara tum kachuning di. Langhin constituency angkang atokan no along non puanta pariwartan na towar ledam dela. Diffu Rural Self-Employment Training Institute along Soarlo atum ake joy penaseke kachar litang atum amethanga kengpen kacharja. Kardom ada berda longpen ni liberta thanbang sami Monica Milikpi non berdang tonpen arjutha. Meghalaya hoyalong le kacharai komje phan socheng amreng border area development committee atumpen kaike kacharok tok ke doajok West Karbi Anglong district administrative lapen law and order atumta kedam tang surihini rakrener cap aningkan pen ke penangan Meghalaya hoyalam the ke klang kapang ching anat RD ki pidun theklong lana phisitame jasamet pen khanduli lapen lapang gap ke doa chomang atum joparni ta a hoinang ke pedasai dode sang sesi theklong Aruni Bhai Kripli Arni Lethoda Langkeroy Long Meghalaya pen Lang Panggep Achumang atum puthot JCB Rongrang pen Pharo Armu atum Wangsi Karbi Anglong Arlo Towar nang Islam tho birta Longdun Ahoyara atum pen birta kelong atengsi Tong sekot pen Hamren Aosi Siraj Inti pen Japonsi Rai Komasai Thia tumadi Malongan Palidun Law and Order atum along Socheng Amreng Border Development Committee amai Phu Augustine Hanse Chunbang Nis Amsong Lapen Chomi Chunbang Nivel Pangcho atum Chetongdun The border sharing between Assam, regarding that we communicated with them. We told them that they had to intimate the district administration of Assam. So if any kind of project or if any kind of work they have to take, which falls within the border area, both the district administrations have to intimate each other. And that is also based on the earlier agreement, which was made in Shillong between the two district administrations. So now everything has been done. Now the people will continue their work regarding their social work which falls under the Meghalaya state. So that will continue go on. And regarding any kind of project or any kind of work which fall under boundary, some intimation has to be required. So regarding the work of the border area that is being halted, so the remaining which falls under Meghalaya, they can continue and they are continuing it. That's all. OC Siraj Inti pen sai ke claim atum along palidun si chingwai vetik ke bangso adim thamnat asai da claim long le pusi pudun thiblo jong si patoi te pen claim net pulote law and order hin pentamet hang asai che claim dang kok puputat putekan bon sitame Aruni Bhai Krep hor ni lethoda Meghalaya chomang atum sai ke claim thu jiangring ke doko jok district administration lapen law and order hin pen puthot adim alongan kahomri padodam thu Aruni Bhai Krep hor ni adimaklong along kapale damahut kelong da matengke Meghalaya rat bangsuri doji chepeng si ahoy long towar kaselam thurplum khangchang saike klema long Meghalaya pen MAC bahini social organization student organization lapen rai komasai khia tumanta chewan tangsi theglong natang bom penanga jetor ko data pisitame suluk sadaka tobon ke do jia jok saike klema bangke khangdunu ne detlo Jaintia District lapen West Karbi Anglong District Administrative angbong chingwai ve tikke saike klem inton koknang lang punat chekroy pen ke papun no not you don't take this thing in your own hand. You'll have to take permission from government, from Meghalaya government and from Assam government because it is disputed land. Yes, all of you know. Kachini yang jiala mangke Karbi Anglong Autonomous Council pen arsik jeda sai kedeng dun phit ave kulote Meghalaya nat pen West Karbi Anglong along le nonamat nang kaparlo lablab devji angring si kedolo Lasi nonamat Karbi Anglong Autonomous Council pen Meghalaya hoylong nang kahumri ko prabjia phan ahoyra tumpet kachuningri padopon Card News Channel apherangke hundor kro hamren pen nang kelo birta Number 15 Mahamaya constituency Kaparlo angka Aruni Bhai Krep hor ni Mahamaya Anglong Mate Ma Durga Mandira long Kikimbom open stage Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron lapenari sang hol tumpen kelang charida Mahamaya Anglong Ma Durga Mandira long open stage kikim kerang bomadi malong Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron pen kelang charida mahut dogmoka town committee chairman Biren Singh Teron ta chetong dun bangso hud mesen pen kikim kerang pon pamejia phan than pare tekan Lapenan persitame rata tumla so sai ke klem ke dam bom along kelang cari dun pamejia phanta chuning ritekan
Langhin MSC constituency kapar luang kang samelangso arong arad lapen phelang kro arong arad tum not puan ta kang ting ka towar birthi si donang bom lang pusi rong arad tumpen kaningje birta pherang kepen aruni phai kre phorni birtang pali phelang kro arong arad tum ka chelenga phan akile kisum tektik pinier nian ta mesen ka chelenga towar chera dun long wangwela lapen samelangso arong arad tum non punon benta kisung pen jokunelan BJP Sarkar mati pariwartan na Sarkar pen mentuar ni si mesen ka chelenga towar langhin constituency angkang atokan no kedo atung ka cheleng long pumapusi rongara datu ningrilinti lasi Prabjin pen Karbiang Autonomous Council kachari ketiki ding atung pen saikering ponje phan towar cholang linti non morom so por phan birta monton ponix na Made like a gun, goes like a bullet. Isan Motors, authorized dealer of Royal Enfield. Rongkhelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Atokimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atokimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji.
DNM OP puthot birtalong mangthuiglo Difu Rural Self-Employment Training Institute thi hekpen RSETI along methanga kengpen kacharjap thekje phan asona seke kipipon padu soar lo to phan peri kipon kangtip lapen keroya seke kendun tangatum methanga kengpen kacharjap birta nonjong kat news along birtang pali Difu rong supia hi thiang bong kedo State Bank of India Bajar branch asai hemathak ang songalong surini akrep on inkan pen asona seke ke than mate kacharli duntang mate kacharli pen ke thek tang atum nonan methanga keng pen charge dun lo pusi pherang ke ang no chethan dun la selang itum pen kachuning ripon lake kadoka vikar briang longarat tame methanga hemchodo joy jera lahayawar sai along ali chuen dun pen methanga phan ali chepawang je phan pachini Nona ni claim bomb ke? Nani di claim bomb me ni di women terror se claim he kating na san se charli emna claim bomb lo dikan di sapo lo chi bukan se. Jada claim kle haswai ni ku hem se do la pente la da ini when la da hen la mis bang da ku na tin bang pencil high form alam hanan kan lo ke na ju jun sinang wan tia form ta la tender sini la da men join dun lo dan dak nang join dun pen dun hanan pachari kon lo an ma chuklu jon an tum da training en kon lo na pente ni tum han ta ku pijat sami tum prio posit long lo dan tum da chari pen non ba ni sa ku ta ni dukan se chun lo Nona li da kachar aprang charli bomb hut ko bipis nang li charli ponlong lo. Ini cari ponlong ke da blouse ke roi pinni tanang hang ponlong tok ke roi pa ke na sordo somar tung ching thang amarang sing phan tum handak nai than pon ini lapu non do bomben pustame 5 lason ke long lo stame lapu bini occasion lason system holo prote na festival ba puja holo season system also te medini 8 10 lason si long Medini ajuan anta kam kenang tok song da do jini beri sian anta do non son pahem do pentan pen be do son lada non RCT no pen isi good opportunity ni tum hason ilason tum hason protein ni pik lo la so banke non ni stame apa la so da thak lo non banke jat na service tamini mekhang charge up on lo asi un anki li solution same hem ke dole nahi kwe kali dia naji hek chit unchi kimi chit akam ani claim do nahi dusini teman kudam ji non na sabe ko samini dia non son si pu apra dang chari do dia sonte non ta la pusi do ko ka hai pu mini dia apra son si non ta sabe samini ni chuin kam thai ka son si ni tham mang chini pini dam lo Chayong si anam hampen na pente ni campaign se binibon puti ni dia sena brang ba ke sabes me ekta training center son mi hang pen on pen piniji pusi ining matha josi mo apor biponet tame ni non ke matha lam junjun matha lam no asi ni sor so pusi tame la pudore nei la pui kali he sin ampe di pen tek kichini kichen me son andang le kem kon se kimi kisi dam ko asi non da ibidam karbiang noi budam pote at something so me chilong se dame bang khai si ke ong asi on anke ili soroson da mane karbi tum se dame bakran rin hasi matha do nei busi মই ৰংচিংবাৰত থাকোঁ বাংমাৰী ৰংচিংবাৰ এতিয়া নিয়াৰলি মেডিকেল কলেজ বুলিও কয় মই ইয়াত RCTত প্ৰথমতে শিকিলোঁ শিকাৰ পিছত আৰু মই বহুতেই ভালে পাইছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই শিকি ওলোৱাৰ পাছত মই নিজে দোকান খোলা নাই কিন্তু মই নিজে ঘৰত কৰি আছোঁ ঘৰত ইনকাম কৰোঁ মোৰ মানে সেই ইনকামৰ পৰা মানে মোৰ বহুত বেনিফিট হৈছে মই প্ৰথমত আগত একো নাছিলে মোৰ বহুত বেকাৰ নিচিনা হৈ গৈছিলোঁ মই ইয়াত RCT মানে ফ্ৰী অফ কষ্টত মই শিকিব পালোঁ শিকাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা আগবাঢ়ি মই বহুত মানে মান্থলি ইনকামটো হয় মোৰ যিয়ে নহওক আগতো বহুত কষ্ট আছিলে এতিয়া অলপ ভাল হৈ গৈছোঁ মোৰ নিজৰ ঘৰৰ কাৰণে হেল্প কৰিব পাৰিছোঁ মোৰ মা দেউতাৰ কাৰণে মই অলপ টকাটো এৰেঞ্জ কৰি দিব পাৰোঁ আৰু তাৰ পৰা মানে ঘৰত আগবাঢ়িব পৰা হৈ গৈছোঁ আৰু মই ইয়াৰ পৰা মানে এইটোৱেই কওঁ চবৰ কাৰণেও
মইতো কৰিছোঁ যাতে চবে হাউচৱাইফো হ'ব পাৰে বা ল'ৰা ছোৱালীও হ'ব পাৰে এনে ন ছোৱালীবোৰকো মই কৈছোঁ মানুহে এনে বহিব নালাগে যাতে সকলোৱে মানে কিবা এটা শিকি ইয়াত ইমান ভাল এটা অপৰচুনিটি দিছে যে ইয়াত আহি আমি শিকিয়ে কোনো জেগাতো আমাক এনে ফ্ৰী অফ কষ্টত আমাক একো নিশিকায় ইয়াত শিকোৱাৰ পিছত আমি যে ভালকৈ নিজৰ লাইফক চলাব পৰা এটা মানে সুবিধা পাইছোঁ সেইটো এটা সুবিধা আমি সকলোৱে মানে গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু আপুনি অনুকূলতাত দিন নেক্সট ইয়াৰ কাৰণে আপুনি কি মানে কৰিবলৈ ইচ্ছা আছে আৰু নেক্সট ইয়াৰলৈকে মই আকৌ ভাবিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে মানে ইমান ফুলফিল হোৱা নাই যেতিয়ালৈকে মানে পাৰিম মই ভালকৈ ইনকামটো কৰি আছোঁ মোৰ আৰু নেক্সট ইয়াৰটো আৰু ভাল হ'ব নেকি আৰু আপুনি এইটো RCTত ট্ৰেইনিং কৰাৰ পিছত মানে আপুনি এতিয়া নিজে এটলিষ্ট এমপ্লয়ী কিবাটো পাই আছে মানে ক্ৰেডিট কাক দিব বিচাৰিছে মই ক্ৰেডিট দিব বিচাৰিছোঁ RCTৰ কাৰণে কিয়কি RCTয়ে মোৰ কাৰণে বহুত কিবা এটা ভাল অপৰচুনিটি দিছে মই তাৰ কাৰণে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিলোঁ নহ'লে মই আগত এনেই আছিলোঁ এনে মানে বহুতখিনি বস্তুটো নাজানো না আমি নজনাকৈতো একো কৰিবও নোৱাৰোঁ এতিয়া যি মানে ওমেন টেইলৰিংটো মই শিকিলোঁ ন শিকাৰ পিছতে যিখিনি মানে বেনিফিট পাইছোঁ এতিয়া সেইটোৱে বহুত ভাল কিবা বেনিফিট পাইছোঁ মই Longka along Keba Satlang, Kapaklang Arni, Nurasami, Apranchar Mudat Pusi, Longka Penilituma Peranke, Card News along Birtampale. Longka Joyram Bostia along Inut Kep Satlang Kipiasami, Arukrep Horni, Hammer Law Pranchar Mudat Pusi Nilituma Peranke, Longka Pen Card News along Birtampale. Satlang Kiunia Joinia Prankachar Mudasami Amen, Dibika De Pusi Pangte. Alangi What's English School Pensi Satlang Keto. যেটো ইসে দিছে মেট্রিক ফাইনাল দিছিলে মেট্রিক ফাইনাল রেজাল্ট দিছে মই তো দোকানত আছিলো তো 10টা 10:30 মান বাজত আমাক ফোন করেছিল ফোন করার পিছত আমি মানে তার মাই ফোন করেছে যে এনকা রেজাল্ট দিছে কি হইছে কইছে এনকা খারাপ করেছে মেথড আর একটা কি সোশ্যাল তার পিছত আমি কইছে বারো হব এইটুকুই রাখিছো মানে দোকানের কাস্টমার আছে খারাপ করেছে পিছত ইয়া করি তার মাও একটু কোয়া না খালি কইছে এক কথাই যেন সে এক চান্সত পাস করলে ভালো আসলে তো তার মার মনের বুঝা লাগিছে মানে এই কান্দি আছে মানে পরীক্ষা ফেল করার কারণে আত্মহত্যা করেছেন হ্যাঁ পরীক্ষা ফেল কারণে তার যেটো বুঝো এটো পরীক্ষার কারণে কারণ হে যেতিয়া তার মায়ে কান্দিছে কইছে আমার কারণে মাও কান্দি হিও কান্দিছিল তার পিছত অঙ্ক বই লৈ পেলেও বইছিলে হ্যাঁ যেন অঙ্ক খারাপ করেছে আমি অঙ্কটো করি তার পিছত তার মা শুয়ে আসলে মানে একটু ইয়া করার পিছত তার কোন ফাঁকে যে গৈছে তার মাও কব নোৱাৰে কি কইছিল মানে তার মা পড়া যে হি গৈছে এটাও বলে কব পৰা নাই ঠিক আছে তার পিছত গ'ল সেইটো রুমত অলপ পিছত তো পাবাও নাই তার মাটো আর তার দিদি যেটো আসলে দিদিটো ইসে গৈছে বাথরুমে গৈছে নাকি তার পিছত গা ধুবলৈ গৈছে আমিও কব পৰা নাই আমি তো ঘৰত আছি আপনার ছোৱালীজনী আত্মহত্যা করেছে হ্যাঁ করেছে কি নাম আপনার ছোৱালীজনী দীপিকা দে ঘর কোন ঘর জয়রাম বস্তি 11 নম্বর ওয়ার্ড কোন স্কুলত পড়ে বার্স ইংলিশ স্কুলত এবার দিছিল পরীক্ষা এবার ফাইনাল দিছে বয়স কিমান হ'ব বয়স 16-17 হ'ব এনেকা Ada Birta Bangela Ponsington Paniklo, Domethakme, Kurwangthu.